балалар. Мен Шахзаде Денис. Бүгін мен сізні тым сыйлы саяхатқа балалар өлкесіне дәвет етуге істеймін. Саяхатымыз шын ве мирақлы olacak. Let's go! Assalamualaikum балалар. Бүгін менің қоқырчық нелін кетті чуканға. Алма, армуд, суд. Мен татlı пирог yapacağım. Ve помидор, havuç. Mına bu ne? Ketçup. Ketçup alırım da buradan ya. Ben kassağa gittim. Selamünaleyküm Etiye. Selamünaleyküm. Ne yaparsın? Ben aldım havuç. Orkmuş. Sağ ol. Onukmuş. Olacak. Onukmuş. 13. Borkmuş. Ekekmuş. Uçmuş. Sağlayı Ediye. Ya sana çanta gerek? Gerek. Çanta var. Sağ ol. Bana sizge akça. Sağlıklı kalınız. Sağlıklı barın. Sağlıklı kalınız balacıklar.